Pavle, čestitki za подписот на договорот со Eurofan Pelister 2. Најнапред кажи ни збор 2 за тебе, за твоите карактеристики и кариера и овој еден месец кој што го помине во Битола, прилагодбата и новата средина. Pa prvo hvala na čestitkama. Pa ja sam došao iz Bosne i Hercegovine, igrao sam tamo za Lokomotivu iz Brčkog, to je jedini klub i mislim da je ovo pravi korak sam napravio sa Eurofan Pelisterom 2. Mnogo mi se sviđa od atmosfera u klubu i kako se radi, jako sam zadovoljan i sa igrom i sa svime, sa trenerom i prihvaćen sam od strane saigrača jako dobro. Sve u svemu ja sam zadovoljan i što se tiče i uopšteno ovako sviđa mi se i okruženje u kojem se nalazim i grad i sve, tako da. Eurofan Pelister 2 е една од екипите која што да игра најмногу контролни надпревари во месец јануари и февруари. Имаше можност да се вклопиш во мозаикот на тренерот Јович. Како ти се допаѓа екипата, главно составена од млади ракометари? Pa sviđam se jer se dobro se igra, prije svega se jako dobro trenira, ekipa je dobra, zalažu se jedni za drugi, borba, bodrenje i mislim da će se dobro uklopiti u narednih mjesec, dva.